none si iyi dosiye ko yihariye ubwo turabigenza dute? Reka tuyigeho byihariye. Ariko ubundi Donald Trump uramwemera? Akazamvugo z'ubu uyu mugabo ntarya imboga. N'umubaza uwateje intambara ikomeje guca ibintu muri Ukraine aragusubiza mu magambo make cyane. Uyu mutegetsi arakubwira ati ndamukotinga. Ati amamiliyoni y'abantu amaze gupfa kubera aba bagabo batatu. Mbere na mbere ni Joe Biden wakabaye yarahagaritse iyi ntambara na mbere hose, na Volodymyr Zelensky wakabaye yararetse kurega agatuza akishora mu ntambara na Putin. Undi ni uwa Putin mvuga wakabaye ataratangije iyi ntambara. Reka Putin tumushyire ku mwanya wa mbere, noneho Biden w'injiji utaraza akaga kazavamo ku mwanya wa kabiri, noneho Zelensky akurikire ku mwanya wa gatatu. Ayo ni amagambo ya Donald Trump, ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uriho kuri ubu ngubu. Igihugu kandi cyaratabaye Ukraine mu bihe byose kuva cyaterwa kugeza na n'ubu kiracyabari inyuma. Nk'uko umwumva uwo Donald Trump arashinje yivuye inyuma perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky gutangiza intambara igihugu cye kirwana n'Uburusiya. Ibi byo akaba yabivuze nyuma y'umunsi igitero gikomeye cy'Uburusiya cyishe abantu nibura 35 kigakomeretsa abandi barenga 117 muri Ukraine mu gice cya Sami ahatiwe misile karabutaka z'Abarusiya. Donald Trump yavuze ko Volodymyr Zelensky asangiye uruhare na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu mfu z'abantu bari kwicwa kuri ubu ngubu bamaze kwicwa barenga amamiliyoni biciwe mu ntambara yo muri Ukraine. Ari no mu biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibi bizwi nka Maison Blanche cyangwa se White House mu ruzungu. Donald Trump yabwiye abanyamakuru ati nutangira intambara n'umuntu ukuruta inshuro 20 mu bunini, ubundi ngo wizeye abantu bagwa za misile. Uyu ntiyumvisha ukuntu rero Volodymyr Zelensky yiyemeje gutangiza intambara n'igihugu bigaragara ko kimurusha imbaraga, ariko kandi wakakirega agatuza imbere yizeye ko hari za misiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizabaha. Uyu mugabo yagiye kure anegeka iyi ntambara iri kuba kohoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Donald Trump yavuze aya magambo nyuma y'uburakari bwinshi bwagaragajwe henshi kubera n'ubundi iki gitero cy'Uburusiya bwagabye ku munsi wo ku cyumweru mu mujyi wa Sami wo muri Ukraine. Cyabaye icya mbere n'ubundi cyiciwemo abasivile benshi cyane kigabwe n'Uburusiya kugeza muri uyu mwaka. Mbere ubwo yabazwaga kuri iki gitero, Donald Trump yavuze ati birababaje cyane, ndetse uyu mugabo yatangaje ko yabwiye ko Uburusiya bwakoze ikosa rikomeye, ariko kandi ntiyagira ibindi bisobanuro atanga. Ku munsi wo kuwa mbere Donald Trump yagize ati abantu babarirwa muri za miliyoni barapfuye bitewe n'abantu batatu. Reka tuvuge ko Putin ari nimero ya mbere, reka tuvuge ko Biden utaruza akaga arimo guteza we ari nimero ya kabiri, ndetse we na Zelensky. Bigereranwa ko rero abantu babarirwa mu bihumbi amagana, ariko kandi batagera kuri za miliyoni nk'uko bivugwa, bishwe cyangwa se bagakomereka ku mpande zose kuva Uburusiya bugabye igitero gisesiye kuri Ukraine hari ku itariki ya 24 ukwezi kwa kabiri kwa 2022. Mu gukemanga ubushobozi bwa Zelensky, Donald Trump yavuze ko uyu mutegetsi wa Ukraine buri gihe ngo abashaka kugura za misile gusa ngo araho. Trump ati iyo utangiye intambara ugomba kuba uzi ko ushobora kuyitsinda. Yari arimo gusubiza n'ubundi ibibazo by'abanyamakuru mu nama na perezida wa El Salvador yabereye muri White House. Ubushyamirane hagati ya Donald Trump na Volodymyr Zelensky buri ku gipimo cyo hejuru kuri ubu ngubu kuva baterana amagambo mu buryo bukomeye cyane muri White House twarabibonye mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Mbere rero Donald Trump nabwo yari yagaragaye nk'ushinja Ukraine gutangiza intambara. Mu kiganiro n'itangazamakuru mbere y'icyo gitero gishya cy'Uburusiya cyaraye kibaye, Zelensky yashishikarije Donald Trump gusura Ukraine mbere yo kugirana amasezerano na Putin yo kurangiza iyi ntambara. Avugira mu kiganiro 60 Minutes cya televiziyo CBS yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Volodymyr Zelensky yagize ati nyabuneka mbere y'ibyemezo ibyo ari byo byose, ibiganiro ibyo ari byo byose, ngwino urebe ahantu abaturage, abasivile, abarwayi, ibitaro, insengero, abana bose bashenguye bikomeye bashegeshwe n'ibi bintu biri kuba, ndetse urebe ukuntu bapfuye. Ni Zelensky. Ubwo rero iki gitero gikomeye cy'Uburusiya cyabaga, Zelensky yavuze ko iki gitero cy'Uburusiya mu mujyi wa Sami cyishe abantu 35 rwagati mu mujyi ku munsi wo ku cyumweru wari n'umunsi w'amashami, icyumweru cy'amashami. Uburusiya rero bwavuze ko bwarashe misile ebyiri zo mu bwoko bwa Iskander mu nama y'abasirikare ba Ukraine, aho bwaje kwica n'ubundi 60 muri bo, ariko kandi nta gihamya y'ibyo byose byatangajwe n'Uburusiya yigeze igaragara. Donald Trump rero yarashimangira ko ashaka guhagarika ubwicanyi, ndetse yumvikanisha ko hazaba ibyifuzo vuba ahangaha, ariko kandi ntiyatanga amakuru arambuye. Intambara yo muri Ukraine urabyibuka
bifite inkomoko mu myaka irenga 10 mbere yaho mu mwaka wa 2014 ubwo perezida wa Ukraine wari ushyigikiye Uburusiya yahirikwaga ku butegetsi. Uburusiya rero bwahise bwiyomekaho umwigimbakirwa wa Crimea muri 2014 ndetse we gushyigikira inyeshyamba mu mirwano n'ubundi yiciwemo abantu benshi cyane mu burasirazuba bwa Ukraine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya kuri ubu ngubu yitwa Sergei Lavrov, uyu we yahise avuga ko bikigoranye cyane kumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngingo n'ubundi z'ingenzi z'amasezerano y'amahoro yo guhagarika intambara muri Ukraine, ndetse ahamya ko igihugu cye kitazigira na rimwe kigwa mu mutego wagishyira mu kaga.